Biyag ti tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? At dapay ng basiton, Manong. Nalipatak mo tigimatang itay. Ala nga rod tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige, Manong. Anyamatan ti kinamanal daya driver dayto ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita no addamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dayto ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda di ta sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak laeng. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita ka pagparkingan. Ay na. Nagtalar dayto ang lalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makarwar kamutan. Ay sige. Pati boses kang taktakder na. Ay na. Very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Ha? Kaya't ko lati makisiningad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na simpot ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Jay nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat noon niya tinagan ko. Supladon samot da diya lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado man. Muray no kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag-message sa ken ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kong agkape ko ma. Anya nga min ayati pakakumkumikuman nyo dita kusina. Dua kayo ababaonan. Ngam awan pa'y uray may nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay, ma'am, pasensya kayo untan eh. Addaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Adday jaro bayan, ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplaan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Dita kayo man langan. Ay, na yun ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunen iti kasta nga ugali na. Iti kasto a kinabakit ko iti dayto a balay. Manumeten ti padak a katulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mo't ani Rita, apadak mo't la ababaunan. Uy, ape nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar. Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumwar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag oray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat ken kuha na aditoyan baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa Ta kumpleto mat amin nga alikaman dito Ay, jakman amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak dito Pinatakdara kiti napintas sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimot lat tayo sigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na namaya pa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipay dulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amulan na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Na yan ni Nanang. Kabalak matan nga ipaayan iti nanamaya pa nagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mo't siyak manong. Permanente mo't ti trabaho. Iso pasaray ikak mo't ani Nanang iti kwartana.
Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Wala. Pag tinulungan ta pag namayon ti panagbiag ni nanang aning ko. Taam mo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal tapay lang. Wen manong? Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairuaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng ken mas masitas. Ado ti pakakumikuma kijay. Dito'y ngay, awan met kuko kanak ko. Wala nga ron nanang. Basta diyo ko maabuswan ti bagayo ha. Amangan numaipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti agas pang maintenance na kas kada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala ta stock na. Napanana ka di. Katamo mo na. Adamanan ijidaan abalay. Wala. Siya kon ti mangipan ka ito eh. Takita no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko langan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa'y nanang. Permiti darang ti init ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kun tinaramid ko. Insimpak laeng dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun ito eh. Kan, adon ti mula yung anatang di ti paraangan nyo ah. Wen anak ko, dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar arabitin. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agin na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngem nagadumo latat inluto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sagana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karuba tayo. Agyaman agnukas ta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama daytoy anak ko. Naggastos kayo pa'y laeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Dahito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga iwanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman nakada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kun daytoy. Alama pa na kon, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsoram, abi? Jak mabirukan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang berberukan tangarod iti day tangay. Sapay naglawa datoy mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unan tangaron nga birukan itoy mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije ay. Sige yan ha.
adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di takasangsangom abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anaragrag ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano ngay nga ada kumakanya na? Sika abakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day tajay naragrag ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Ikan aglibak. Among ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Taawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, unmat nga agpaiso, abi. Awan bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko, ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titaktakawan nyo! Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamot tan ijay police station jay bakat. Kat di nangarod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakis ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis ni alipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay ti dapan mo. Ha? Ala ka! Daytan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apay nga da kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapundon na. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Ako iti, agkid daw iti pasensya. Gapo iti inarami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan na dyan necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya. Ayan ti gayam mo. Apay asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Apay basta agpabasol latan iti awan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka no ngamin ti gayam ko nga agsublid toy. Mabalinda kayong manakaswan iti kasta nga inarami jo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatin ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nag-reply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Ay, katmayat, ano kasta? Kinid daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ha?
Kaanon tupay nga inurayak. Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan to kat ag first moven. Papa na Manong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige Manong. Ay, adaman na ijay old house. Ijay langan taayuyang na Manong. Saanan ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat na. Nabayag ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agorder akong iti kananta. Anyat kayat mo gayam nga orderan? O agpili kan di menu? Kompormen. Sikat ni makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na. Ha? Marikrik na mga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pala iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak man Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no dayto amarikrik na. Talagang agayatak kan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? naidumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kastaki na pigkat ti panagkitam kanya. Hola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa'y lang ang matuloy ti pagnataitan? Inawagak ngamin itay ni Emerson, kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya? Kasla akla mabukbukal, no kasta ti pagbadok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat niya Abi. Gayam ko iti social media. Da kayo, nana? Agmano Alaan ako, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ne, apay mo natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramida ki Jerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam akanyak di tarwar anak ko. Wala nang. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson. Abi, Emerson, yak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan Abi. Kat di kan agsubsubli nito iti uray kaanuman. Apay ka di, Emerson. Pasensya ka ha. Ngamday to yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Nagsakitan day tanga ibagbagam, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Idi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita. Kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuwana iti saan namot nga inaramid. Pakawanan na ko ma. Diyak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak. Ngamjak kayat ti makisiningad iti kasken ka, Abi. Iso apong manaw kan.
Yan. Hangkan nga agsangit, abi. Nagsakit nga min ti barukong ko. Nabay na nakiti gusto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam data. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan. Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairitok kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tiagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abi. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, si Katimakaam mo, Abi. Pasensya andak ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalit. Promise, yaya. Saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako, yaya Belen. Kat agyaman na, tauray kas di ti kinauyong ko idi kada kayo. Saan dak apin ang panawan? Da kayo lang ti babaunan abim mayag dito'y balay. Ay na, agyaman abalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarik man, sa anak ka pumanaw dito'y, aginggat ka ba ilakpay tagtrabaho. Biyag ti tao. Ani, awan ka daramidam inton Sabado? Apay ka di, Dolores. Kasangay nga minti ka anak nga anak mo iti bunyag. No kayat mo, mapanta. Ayawan nga, paiso. Nalipatak matan. Ay, una, mapanta. Uray taawan mat pa ka kumikuma. O sige, ibagak iti kapsat ko sumurot katap na muna. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dino ti papanam. At dalakad mi kan Dolores, nanang. Kasangay ti kaanakan na nga anak ko iti bunyag. Kasado nga ni Cheryl. Di mo sukunan, inton malam. I-text kunto ni Teddy, tadagasan na kalpasan ti trabaho na. Ano saan, da kayo latan ananang. Amumot nagtrabaho ti anak ko, ani. Saan amabalin nga iso ti mga ramid iti amin. Agtinulong kay kumaa, takas ta ti rumbeng kadagiti ag-asawa. Saan amabalin amataktak tilakad ko ita. Ngamin, na plano min kin ni Dolores ti amin. Agraman tricycle a pagluganan mi, natulag min. Ni, apayada kayo ti imay lola? At napatag-anapanan ni nanang mo, apo. Kuna ni nanang, isuti umay mang sukon kanyak diti pagadalan. Umay kakit din tagawid tan apo. Agluto tapay iti pangrabyan tayo. Ta sigurado ang mabisin ni tatang mo nga agapo iti trabaho na. Sa tino tinapanan ni nanang aya, lola? Ijay sentro. Kasangay nga ti anak na iti bunyag. Mala, butuyan ti daddo mga igamo tapno saan ka mapanog. Itay pa'y nga agururay ti tricycle a paglugaanan ta, apo. Agsapan, kamusan pa nagawid na ani, nanang? Amangan no naturog da itinapanan da anak ko. No apay ngamin a pinalubusan nyo No kontra ti kayat ti manukang ko. Awan kagura naktumanan. Nalipatam ka diti saan mi nagkinaawatan idi na palaba sa bulan, anak ko. Basol na matlaang, nana. Kasano, di na amo ti tumulong iti trabaho diti balay. Tagidaksen nan tumet ti kinaimbag ko kankwana. Ne, apay, saan aya nag-text ti asawam kan ka? Saan pa nga rod, nanang? Itay pa nga agriring ti cellphone mo, ani. Asino ti umawawag kaya? Ikatubangak manin Apay ka numanan. Ay, jak manam. Nagkulit at talaga da ito akatubangak.
Sungbatam latan na. Makatitilang. Awag nga awag kan ka. Mabiit lang nga rod tasong bata. Anyat ibagayo ayan nanang. Sa dino ti ayan mo, saan ka mo't anagawit itirapi eh? Adda kami dito'y balay ti kabsat ti kumare. Apay aya. Numabalin ko makatagawit kan, sapsapulan na ka dagiti agamam. Agawid ak tulat ta kadina nang. Makauray kayo met Manulaan nga oras met nga awanak di tabalay. Sumangpetak tulat na nanang. Ay, talaga aday jay akatugangak mare. Manakibiyang launay. Amin agaraw ko ket pakibyangan na. Makauma. Ay, narigat ti maaddan iti katugangan na kasta tigalad na. Ay, pudnot ako na mare. Pinilit naktuma ngamin idi ti asawak nga agnaed ije palayda. Sapay solo nga anak ni Teddy nga asawam. Ang mga nutong palbiyaga nakabalayo ti katugangam. Bakit matkit din Saanan nga agpaot ti biyagday dyan? Mom Teddy, diyak kung magustuhan ti kasdi at trato ti inam kanya. Tunggal adda pa pa na, kanayon nga umawag. Pakibyangan namat amin ng aramidak. Panangisakit na matkin ka, bakit? Panangisakit ayamat ti kasdi. Namumlaeng, oray saan nga ibaga ni nanang kanya. Madlaw ang madanagan, idi saan ka anagawid. Inuruuray na ka pa, idi rabi eh. Pamaranglaeng manin ata adda ka. Ay na, amok ti ugali ti inak, bakit? Di na maaramid ti agpamarang. Basta siya, saan akong akomportable akadwa tayo ti inam iti may sa abalay. Sa anak amakagaraw, panagrik na kat banbantayan na amin nagaraw ko. Kaano nga taaya, ama apresyar mo mitar aramidon ti inak, bakit? Kasla napatpatig kan tupay kin kuana, gamsyak amis mo nga anak na. Panagrik namlaang date na. Kampay idilaang mata, taagpakitang gilas kan ka. Aglabaak ita anak ko, irwar mo tibado yo, tairaman ko alabaan. Saanan nanang? Ha? Diyak ka sa pulan titulong yo. Amok tumula pamaranglaang day tanga ipakpakita yo. Tapno nadalos kayo iti imatang ni Teddy nga anak yo. Kitsyak ti dakes. Nay, saan nakasta, anak ko? Pakaragsakak, tararamidag para kada kayo. Saan ko akasapulan titulong yo? Kabailak taglaba? Alang arod, saan ka pilitan balasang ko? Un ngamin no imbagak asaan? Saan? Di yu ipilit ti kayat yo. Amok akayat yo lang ang makita dagiti kaaruba nga ilablabaan na kami. Siyak tumanan ti agbalin adakas. Nadalos ti intensyon ko. Ngamno tagidaksam, awan ti maaramidak, ani. Anya dyan na idanon ada magkanyak. May papankin ka, ani, anak ko. Anya manan ti indanon da kada kayo ayan tatang. Bastos ka kanumay, iti katugangam. Asino tinangidanon iti kasta kada kayo tatang? Iso tinangig ko, apag sasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, nagistorya mananday di akatugangak. Ay na talaga ang masurunak iti kasta nga ugali na. Kunamlan asino man. Nalaing nga agpamarang tapno nadalos iti imatang dagiti tattao. Kita anak ko, amang ano aglablabas kamateng. Di kay agsao iti kasta, tadiyo amo ti pudno nga ugali ti katugangak tatang. Naanos ti katuganga manak ko. Nakita, no kasano na kayo nga asikaswain asa nga pamilya. Tamakit-kitak no kasta sumarungkara kiti ayan yaw. Kinsigun ba't lang kadagiti karubayaw. Talaga na singpait niya balayan. Banag apagyamanam anak ko. Imayak ditoy, taumay kay kumabisitaan, ngam kasama ti pasungad yo. Anak, nupod no tinangig ko. Isarding mo, tama di ti kasta nga arami. Awan madingar aramidak. May salaan ti maibagak anak ko. Respetwam ti katugagam. Nagasat ka, tanadan ka itinasingpit a katugangan. Manmano ti kasta anak ko. Apay
pay asaan kayo nga agis istorya ken ni Lola no kasta nga adda kayo diti balay? Ha? Ay, ako ha. Nagapa kayo kadi, nanang? Saan na kasta, anak ko? Anya nga rod ngay? Nasingpet mo't ni Lola. Awan matirong ba nga pagsaritaan mi? Kan saan ngamin ang matagtagarin ni Lola no dadtuma. Madlaw ko pay asaan kayo nga agid-gidan amangan. Alakit din. No awanan aramidam. Ag-review ka, nanak ko. Di naktaktakan ka ni Adara aramidam. Ay, awan matanti sapatos ko dito eh. Ay no, pinakibyangan sa manunday di akatugangak. Adya ti sapsapula, banak ko. Sa dino tinangi kabilan nyo iti sapatos ko, nanang. Adda ijerwar. Apa nga inruar yung manan? Inruar ko tapno mamagaan. Nabangsit nga minun. Naliwayam nga inlaba, iso nga inggiddan kon nga inbras idinaglaba. Anya ti kayat yung asawan? Sa anak ama nagdaldalos? Nabangsit ti sakak? Sana kasta anak ko. Taglibak kayo pa'y laang man. Amok akayat yung iparupa anabangsit ti sakak. Di yun laang ngamin aklunan. Awan, timbagbaga ka kasta balasang ko. Saan kumamot akasta, ah? Awan madi nga intensyon ko. Dua atawanan tinapalabas, Teddy. Dua atawan matan nga agan ano sa. Awan ka di ti plano nga agi patakder iti bukod tayo abalay. Naibagak matin ka, asyak lang ti anak ni Nanang. No pumanaw tayo dito, kasi ni Nanang, taawan ti kadwana. Kun agastos tayo pa di ah. Kan, kastoy nga rodlatan nga agnanayon? Kanya ti kaya't mga mapasama kaya. Aramidon ba't ni Nanang ti kabailan na. Tapno awan pa kaupayam kan ko ana bakit? Di mo ka di ma-appresyar da gitar aramidon na para king ka. Adda nakitak a for rent nga apartment iti asidag tayo. No di mo kayat ti agi patakder iti balay, agabang tayo laangan. Isupe agastos bakit? No di mo kayat, da kami laangan iti anak ta ti agabang. Saan akon akomportable, Teddy? Nanang, pasensya kayo. Umnas kan nga umakar kami ni tipag na edan. Dalawa mo't to'y balay, anak ko. Apaya masapula pumanaw kayo. Iso nga mintikid daw ta asawak, Nanang. Adda ka din na aramid ko asaan anak gustuan ti asawam. Awan mo't damok, Nanang. Di ako mawatan ti ugalit asawak. Nuno pa kasta. Namnamag ang maawatan nyo. No apay ang masapul nga agabang kami. Alang nga rod di mo nga rod liwayan ti sumarungkar dito'y balay. Oray ni Cheryl, ibagam ta umay nakto sa rungkaran no daytay awan klase na. O Nanang, di kay matanagan. Tapos idaglaan ti pagkakaran mi. Kaano nga rod nga umakar kayo? Inton bigatan. Takas na ti ka't asawak. Amuyo mo't tunday jay. Kanya timbaga na. Masapul, matungpal. No apay ngamin ang masapol nga umakar tayo pay langit ipag naedan, nanang. May mayat matlaang nubukod tayo ti pagnaidan tayo, anak ko. Kaasimat ni Lola. Awan kadwa na ijay balay. Sana bale, takabailan na tagmay maysa. Mailiwak lakit di kan kwa na. Ala, agpulas kakit din tamangan tayon. Kailiw ko ni Lola, nanang. Nairuamak ngamin nga da ka na yun ang makitkitak. Mabaling ka di ang mapanak iti ayan na inton Sabado tawan klase mi. Ay na, si kamo lang arod nga ubing. Awan lakit, Lola, ti bagbagam. Mingkag sukatan, tamangan tayon ko na. Kumusta ngay, friend? Mayat mat gayam to'y nabangan yung apartment. Nalawa. Nasaya at mat, mare. Komportable akon. Maaramid kun ti kay kayat ko. Taawanan ni Nanang amakibibya. Di mabalin ng tagshot dito apartment yo. Mabalin na, friend. Ang agure ka. Diyak mat makita ni Cheryl dito'y.
Ada ka di klase di anak mo? Kat Sabado? Adda iti ayan ni Lola na Ay, jakman amo no anya ti impakpakan da di akatugangak iti apo ko na. Ta very close ken kwa na di anak ko. Ay kat Lola's girl nga rod When tatila ibagbaga na siguro ijay anak ko. At apagpaikit din apadpadaksin nak ijay anak ko. Ay, ada posibilidad na ka staff friend. Ngamin, kasla mas close da pa yun ngamda kayong agina. Iso nga istrikto am di anak mo. Wow! Nagimasan tilinutom ang merienda, Lola. Wan apok. Ala, mangan kalaang wan. Akat, kumusta kayon dita apartment yo? Boring AJ, Lola. Apay mo't ngay. Basta, awan mo't ngamin maararamid. Kanayon nga awan ni tatang tada trabaho na. Nimot nanang mat maturog. No dadumamot, agis istoryada ka ni Nana Dolores iti apartment mi. No maboring ka, di umay kalaang dito'y balay, apo. Mabai na mo ngamin ang mapan iti ayan nyo. Taamangan no saan akomportable ni nanang mo. Wen Lola, talaga ka na yun na kunti umay ditoy. Basta awan klasik Ngamin, kanayon na kamailiw kada kayo. Ala, umay kalata, apo. Pakaragsakak unay no umay nakpaspasyaran. Dito gaya man, ti pagnanaidan nyo, anak ko. Wen tatang, mayat ditoy. Komportable tasaan min akabalay ti katugangak aman nakibiyang ken aging sisingpet. Dak mawatan, no apay akasta kay ti katugang anak ko. Nasayaat mo't nga balayan patringking ka. San samot at ti katugangam ta ayan ti pariko. Anyat kayat yung asawan tatang. Sika, ta ayan ti pariko anak ko. Ik-kamla ang itidakas akay papananti kinaimbag na king ka. Sasawan nyo man. Siyak paikit din ti dakas. Ni nanang ti ayan ti parikot. Sana siya. At a seminar miti sa bale a lugar bakan. Makalawas kami jay. Sapay agparigat kanu ti signal ijay. Ta probinsya ngamin di papanan me. Ka, mapan kalata Saan mat aparikot data? Inton sumaron alawas pa'y bakit. Insap-sapak laang na imbaga tapnamom. Aganad kan ay ti papanan nyo. Ti anak ta, saan ka di pa nagaway? Awan pa'y, imawag itay. Adda ka no practice da iji pagadalan. Sige, sukunag tulangan no madamdama. Numalpas ti practice da. Ni, aguyok kayo matunanang. Nabara kayo pa'y. Okay, ang anak ko. Ang mga nagtrangkaso kayo. Sapay adda seminar da tatang. Adda ka matakadwa anak ko. Wen nga masino nga iti mga sikaso kada kayo no adda klasek. Kabalak mo anak ko. Saan mabalin? Masapul nga adda kadwayo dito yung apartment. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Trangkaso lang da ito, anak ko. Di ka madanagan. Anya, masakit ni nanang mo, apo. Wen Lola, nakaindalatan. Agtrangkaso ngamin. Jakmat makontak ni tatang. Adda ka di agas atom tumaran na. Awan mo't nakitak nga aga si Jay. Sapay awan ni tatang katada klase kita. O sige, mapanak iti ayan nyo, apo. Siya kunti mga sikaso kan nanang mo. Ay, agyaman ak Lola. Agluto aklaang iti kanan na dito'y balay. Ala, mapan ka. Tapno saan ka amala daw, iji pagadalan nyo. Cheryl, si kakadiday ta anak ko. Apay nagawid ka. Awan klase yu aya. Siyak na ito'y, ani. Naibaga gamin ti apo ko, masakit ka. Isu nga imayak. Nang yagak iti kanam. Kabailang ti bagik nanang. Anya akabailan. Kat ti buses mo pailaan. Madlaw nga kakapsut ka. Ala,
Bumangon ka pa'y dita, tamangan ka. Gimatangak matlaang iti aga sa tumaram. Tulungan ka bumangon, no di mo kabailan. Masapo lamangan ka balasan ko, tapno makatumar ka iti agas mo. Allah, agpigpigirgar ka mo't ane. Manamin, nanang. Ay sus, nabara ka unay. Ay tinasayaat, itaray ka laengan iya ospital. Ay nadinggi ka kanumagay am ane. Bimagsak launay kano ti resistensya ti bagim. Agyaman na, iti pa nang itarayo kanyak dito ospital. No sa anak ka no ana itaray ita. Ambangan no nataya ko. Ala, di kagsangit malasang ko. Agpapigsa ka kit di ani. Inyo kisan ka iti prutas. Pilitom ti manganuan. Tapno pumigsa ka adagos. Agyaman na, iti kinaimbagyo kanyak. Nanang. Ala, awan anyaman na. Basta agpapigsa ka. Saan pa'y laaday tati panunutom? Tikit di pa nagimbag mo ti panunutom, balasang ko. Pasensya ka na. Nadyak nakawawag bakit? Agparigat ti signal iti napanan mi. Kumusta tirik na? Kagap-gapom ka no di ospital. Juan, Kahit, kumusta tirik na? ininot mat nang ngagim imbaga. Kanayon mat nga umenak sa rungkaran ni nanang. No daduma, agmalmalumpayan dito apartment. Iso ti makakaam mo ngagtrab-trabaho dito balay. Ilutlutuan na kami iti anak ta. Nasayat nga rin no kasta bakit? Naimbaglakit din ta na itaray ka dago si ospital. Ngala, agawam tagpaimbag bakit, Wine? Kumusta ka, anak ko? Pasensya ka no italaang anak ka umayak. Masakit nga meng ti anak ni manang mo. Isu ti binantaya. Okay, atla ang tatang. Sana bali taad dati katugangak. Ha? Kanayon nga umay ni katugangak dito apartment mi tatang. Isu ti para luto iti kana. No kasta, saan mo nakaguran na balayan? Mababainak nga rudan kan kuana. Taado una yun ti sakripisyo na para kanya. Unak tumit kin ka anak ko. Manangi sakit, ti katugangam. Wan nga rod tatang. Mababainak kun. Ngamin, inikak iti sabali akay papanan ti panang kurkurektar na kanyak iti. No para mo't iti pagimbagam, di mo sakitan. Saan nga amin nakatugangan kas kiniabalayan? Kita anak, nagasatak taday dinanang nyo tinasawa. Ngumjak pulos na rik na ti panangisakit dagiti katugangak. No kasta nga sakitak, awan bibiyang da kanyak. Kaslak la chinilas alabas-labasan dayding. Maawatak itan tatang. Gusto kayo. Nagasatak iti katugangak. Tauray ado ti pagkurkurangak. Kat maawatan naklatan. Manmalo ti kasta katugangan anak ko. Isu nga ipatag mo ni abalayan. Teddy lakay. Agsublita yun san ije balay ni nanang. Ha? Sigurado ka bakit? Uwan, pumanaw tayo dito eh. Takasimot ni nanang. Awan kadwa na ije balay na. Oh, agpaiso ka di dito amang mangag ko, honey. Saan mo nakaguran ni nanang? Uwan na kay. Isong agsublita yun ijay. Tasulnitak tinagkurangak kini nanang. Barang makabawi akpay kan kuana. O sige, agimpake tayo nga rudan bakit? Nanang! Tatang! Umay kayo dito silid ni Lola! Ah, ni Cheryl. Apay nga ta, mapantay si silid ni nanang. Nanang, apay nga pinanawan da kami matay. Nanang, kapingin libasan da kami. Kasano pa'y amasulnitak tinagkurangak kada kayo. Natay kayo, matay. Kasano ang makabawi, anak nanang. Lola! Ba't pa
ba't ganda kayo, Nay? Apay nga ngembati da kami. Nanang ko! Inton bigatan ti tabo ni Nanang, ani. Wan nga ron. Diyak pa'y lamaaklon ti ipupusay ni Nanang. Aging gaita. Makonkonsensya akpay laan. Nakasingsingpat kanya. Ngamjak man la sinubadan day ta kinasingpat na kanyak. Amanukang na. Diyak man la nakapagkidnaw iti pamakawan kan ko. Awanan ni Nanang. Gamuray na kusta. Pagadalam da ito na pasamak, bakit? Di mo nuraya na maladaw ti amin. Sa mundo pagbabawian, tipitot mo. Aklunak. Masaksakit anak. Tunggal kun kontra mi din ni Nanang. Ngam, inlimlimod ko latay ta. Tanutub nga rin ka. Apaan nakmat. Katap na maliklikan ti apa. Sinurot kulatan ti pagayatam. Ti panagbukod tayo ni ti pagnaldan. Ngam, anyan. Tadyak impagaro pakastoy ti pagbanagan ni Nanang. Bayat ti panagmaymay sana. Pakawanan na kumatindi. Gapo kanya. Iso a pinanawan tayo ni Nanang. Nalapit. No anta siguro kadwana. Naispalpay siguro tibiyag ni Nanang. Gapo iti pan nakatakin. Ala. Bayan tanda kita. Awatan tayong tinagtungpala ni Nanang. Tanalabit. Agpatinggalangan ni Jai. Tibiyag ana itad siyan ko na. Bakit? Biyag, di tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At induga sa laysayang. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ang tikabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo ta na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Anya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anaagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak May, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawag ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehiyo. Kastagayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala. Uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay. Manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala.
Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lang tatirupang. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumustaan iti inam. Nabayag magaya mananatay ti inam. Wana, ngam apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadakkelakwan. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo makita. Madan asawa ti inam iti dayda gundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad ang mami kanday ti Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sila. Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanya. Edi kwan, nagsakitan ni mami. Kat ison ti impatay na. No amukla ko maakas ta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabannog ak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simmangput kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ang trabaho sa kundi pakita kanya. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumat la akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan kwa na, diing gatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay diti balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Angem kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangakan kwa na. Ngem arami dati amin nakabalak tapno makasubalitak kwa na, Linda. Jano. Ay umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak met Jano. Ala, anusam nga ron nga ay aywan ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magayang man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti nana. Tanabayag gaya mananatay. Anya? No amok lakas dyan tinapasamak.
Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno ada ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, jak mapilit ti bagay nga ag-cellphone. Manaktakla day ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak mas nga uray awan cellphone. Ni, nagaduman ng tibinuras ya prutas ken na tang uncle. Anya day ta ila ko yaw. Isaan. Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan nagiti babasit ng anak ko, uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Ah, talaga? Alamang nga rotap na mamamumi mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdat da ito eh. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito eh. Urayag ti ruwar ti anak kao. Tagawid akmatla no madamdama. When nga rin, friend. Kaday tante anak kao. Mara! Apay nga ta kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mabantan. Mabiglaan. Sino ka din ni tata? Am mo? Saan? Ala, mabantan. Kat sumurutak pailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ijaayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa inti lang nga nga imay ijay. Ha, nukasta. Ibain mo ti amam, Mara. Wana, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka a pinadakkala kasta? Iso amabalin kadi. Respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Ha? Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasanuag payitan. Friend, makipaglading ka kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito eh. Mara, asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pala ang digitagsang puta sa nga ili, Jarwar. Ay, Wan Mara. Sige nga rin. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag naala, Grace.
Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagtagnad ijay. Tagmay sa akmatan. Agbalinak laan naliday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sadino man apapanak. Apay ang masapol nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, tadapay ti amam anabati ka pamilyam. Natayan ti inam, natay matin ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati ka pamilyam. Kayat mo ay ti agmaymaysa. Amok tumatla akwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay ba'y amon? Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupay Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan iti syudad. Uwan, tadya ako na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nanti balay da. Kadyak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kanwana. Ha? Nga bekar-kararag ka o. Asapay la ko ma. Tamay patagnak tumutla ti kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulok to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Alaman nga ron palasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw ta ni ti pagababangan ta. Tagnaid ta ni Jibalay, marahani. Agkasartabay nga muna sa tagdan na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan ta na kiti gargarat mo di apartment mo. Tagnaid ta ni ti balay. Agasawa ta matang ti mabit. Oh, kumusta ti asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko na anasingpat. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kita tama nga no agbaak ka. Ha? Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka na ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugko. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa na. Uwan nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapalam, si Kapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na yung bagti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagiti singin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanain normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak man. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Diyak kayat ag full-time, mami. Kayat ko lang tag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta.
Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una rod. Agim bakak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Kapuitik lima. Mira, agindak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog nga eh. Apay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na bana ka nakapandag iti barokong ko. Anya, apayan nga eh. Hala, yung kasi kasundag iti anak ta ituro ko bihit. Ringan anak ta hintan panangan, tayin anak lang bihit. Mara, agring ka, Mara. Apay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Apayan, mabit lang tagpatulong ha. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarungat gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Ngam insardan ko tinagtumari ti agas. Tatiyan mo ko. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itaman pa niya imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kaming kadagiti anak ko. Anyan. Nagkasangat nga agpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito'y gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Noon na mayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matan na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno na kadwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klang. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agiina. Kaiso paya pangalaak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kadakak. Ay, pasensya kan. Saan kayo papapanawang? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, ta medyo nalawa mo, ti silid ka. Sige. Tano at dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturogan dagiti anak ko. Basit asilid to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anasaysaya atan no lumasin kami. Jack pa'y makatulong. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangal-alak iti turog ko.
At damat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man. Tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakadwak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon makita ti amak. Tanabayagan asaan kami nagkita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkindawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyako na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa'y anamiris ko ti bindot ko. Agayat ko ti ang kindaw iti pamakawan ni ti amag. Kanaagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan magaya man. Tatang ko. Pakawanan na ko man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pangtadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurno. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarob. Akasta ti kinasingpat ti amag. At ang kapsutak. Kapo iti pan nakakonsensya. Ang babawi ag. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amag. Tatang ko. Biyag ti tao.
Ala, bumangon kay ditan, taagdigos kayo, nanang. Ay, manjak, malaminak. Sikat na te agdigos no kaya mau. Agdigos kayo, tanaang dud kayo. Siyanak nga ng road. Sikat na ang road. Isuwa sikat agdigos. Saan man anatang kanti ulo yo? Bumangon kayo ditan ko na. Tani, bumaaw man nandiyan na ipapudot apagdigos yo. May isa. Manjak nga road. Kaya't mawamataya kaon. Ang bumadyak kaya't agdigos yung pilitan na. Digos la ka na yunan. Masapol nga inal daw ti panagdigos mo. Tanaglaka ka nga umangdod. Mana, bumangon ka ditan. Tadigusin na kan ni Mia. Oo, manjak. Duray awawan. Manjak no kunak manjak. Nita, bumangon ka ditan kunak. Nagtangkan na talaga ti ulong abak-bakatan. Ay na. Matayak lain eh. Matayak ko. Ang tugaw ka. Siya kundi pala ayaw ko ni Lola. Mapantay yung isipapangan niyo. Digusam day ta, ah. Diyak kayak tinaang dod akabalay. Di nagdidigosan awan. Ay namatayak no ang digosan. Malamin ako. Wan, di kayo madanagan, Lola. Saan kayo adigusan? Ngam labaran kayo, Wan. Ah, Di kayo madanagan. Ta medyo napudot ti panglabar ko kada kayo. Aglabar kayo, tapno na banglo kayo, Wan. Wan. Ay, papanantay ah. Mapantay di sintraw. Tagumatang iti pandesal. Kaya't yung ti pandisan? Uwin ah. Alaman na iti guabajil. Ala nga ron, aglabar kayo, Wan. Tapno na banglo kayo. Ayan ni Lola Mia. Nakaturugan, nanang. Pinaturog ko, apaman alinabarak. Apay, di mo dinigos. Di na kayat, nanang. Kaasimat ngamin no pilitak nga agdigos, taagsangit mat. Ay, makapasuron day ta Lolam. Nagangdod lang arudan, ngam di nakitin kayat tagdigos. Naglaka abumang sitipungan kan ulis na. Sana bali, nanang. Tasino katakon tibado na. Makapasuron mat ngamin dagiti kakabsat ko. At dadaaminan iji abroad. Iso akapilitan asyak ti mga sikaso kan kwa na. Ala, sana bali. Taada akmat akatulungan nyo, nanang. Jak baybay an ni Lola. Kan sana bali. Tabinulan mat nga agpo itdaan ti kan angkel iti kwarta ni Lola. Ay na, saan amabayadan ti kwarta ti panangas asikasok iti nami. Awan balor dayta. Iso anayunan da kumamat ti ipawit da. Lola, inakon agiskwela Agbati kayon dito'y balay. Sige, lalay ngam ti agiskwela. Apok, tapno si katika laingan. Wen, Lola, iso adi kay agsaksakit, Wan. Tapno maatendaran yun to ti graduation ko. Wan, sakto ti mangisabit iti medalya, Wan. Wen, Lola, awan problema. Sige mapana ko, Lola. Yala, anak panditi danom, anak ko. Apay, baldado kayo aya. Kabailan nyo ti mga laiti inuman nyo. Saan amasapol ayal alaan da kayo. Sige nga, Rod. Ala, agawaan nyo, tagdigos kayo. Digos ba rin? Basta sao ka mata babae. Digos, di bagbagam. Agdigos ka, ano kaya't bao? Sika ti agdigos tanaang dod ka manan. Naglabar ka lang idikalman. Isong agdigos ka ita. Manyak! Agdalawak no pilitin na agdigos. Amumana ba sa tidanong pagdikusin na? Ay, basta, agdigos ka. Saan atikay kayat mo ti mapatpatulok? Manyak! Malambina! Saan man anatangkan ti ulo yo? Nagangdod kayo. Masapol nga agdigos kayo. Tasukatan nyo tabado yo. Basta manyak! Umay ka man!
Aray ko! Sakit na iba! Hindi mo masmasan Kayo! Mapantayo ijay ba niyo? Ipisok kayo iti drum! Yung natangkan ti ulo yo! Apay apilitan na kang digos! Kadyak yaron kayat! Agdigos kayo tapno bumanglo kayo. Tani adda bisitak no madamdama. Kababain no adda maangot na anang dod. Ha! Didak ibabain nanang. Nanang, nakagraduara kon iti kolehiyo. Wan nga rod, anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Naragpat mo matlaangan ti arapaap mo, Mia. Wan nga rod, nanang. Ket agyaman iti sakripisyo yo. Tauray agmay-may sa kayo anang isakad kanya. Tapinanawan na tayo kat nga rod ti amak idibasitak pailaang. Napagadaldaklat na. Agyaman anak ko. Tainggaad mo, ti panagadal mo. Nanang, naibagamit siguro ni Uncle kada kayo ti plano na. Ti panang tulong na kanyak nga agabroad. Ay, apay. Kayat mo kadimot ti agtrabaho ijay abroad, anak ko. When dakdakil ti sweldo no ijay ti pangipakatak iti inadal ko, nanang. Ay, ala si kangarot ti makaam mo, anak ko. Iso na laang ta maikawa ak apanawam. Maikawa akmat amang panaw kada kayo kini Lola. Ngam kapilitan, nanang. Tapno maipaayan kayo itinapintas apanagbiag, nanang. Lola, panawan kayon kini nanang dito'y balaywan. Agbati kayo dito'y. Apay ngaya pumadaw ka, apaw. Awan ay di babaon ko nga, apaw. Awan di mga prositi bukot ka. Ala, di kay ang sangit, Lola. Agsubli ang tumatlaang. Inaklag trabaho. Tano addanton kwarta. Agawid akton. Taintay to agpasyar iti agduduma a lugar. Urayin nyo ti panagsublik, Lola, wan. Kaano nga'y? Mabayak siya, mait. Mabiit, Lola. Basta di kay agsaksakit, wan. Mangan kayo iti husto nga oras. Kandi kay agbanbanog, wan. Wala. Ay na, awa na. Di magipatpatag kanyak. Panawan nakmatan, apo. Agsubli akto, Lola. Basta urayin nyo, di ba nagsubli? Mangan kayo anaimbag. Tapno na pigsa kayon tulat na amasang patak. Inton agbakasyon na. Oy, nanang, bumangon kayo ditan, aldawan. Ay na, aldaw kaya man. Napuyata nak ngamin. Tiyak nakaturturog. Parbango na, hindi makaturog ak. Bumangon kayo, taing kay agdigusan. Ay, badyak! Sikat agdigos no kayat mau. Naangdod dito'y sila Jo, ing kay agdigos. Nasakit ti bagbagay. Kat makauy-uya kaksa. Ay nagpambar kayo manan. Bumangon kayo kit din, ing kay agdigos. Badyak! Sikat agdigos no kayat mau. Nito umay kayo man! Ninagulo din na! Unay ka magdarit! Natangkan tumit sa ulo yo! Kastoy ti kaya Jo! Pinaguyod-guyod! Ano? Darasin nyo tap no makadigos kayon! Anya taramidak manang Rofa? Pa-extensyon aktibasit a kwarto dito'y banda ti kusina. Uray dagita saan ang maus-usar a kayo ti aramatemon, Luis. Uray sinsinan, basta malpas adagos. Pangusaran nyo aya. Bodega o no balay ti asaw? Pagkwartuan man ni nanang, Abay, awan kwarto na dito unag aya mana. adda ngamhay, grabe ti kinaangdod na.
Uray agdigos na ang dudmetlat na. Hay, agat bakit lat na. Nunagadun tumatiyak apros na iti pagpagina, nagbangsit. Ay na, dagangay ti bakit ama ng rufa. Amin tayo, mapan iti kinabakit kinalakay. Iso maawatam ko maninanang mo mana. Ay na, makaawa takmet, ngam nagbangsit nga rod. Sabali ti ang dud na. Hay, tsak makaanos. Iso adito'y manlaangan nga kwarto. Kinadlaw ko uyong ka kininana siling mana. Bugbog kawa mo ninanang mo. Ay na, kasano ajak bugkawan, kat natangken mo ti ulo na. Ay, awatim na tana. Tapasit siguro ti panagbakit ng dayday. Amangan no kabaw nan tilad duma. Ay, awan lat aanusak no siya. Abay, di ka mabutag. Nga amangan no, kastang tumay ti aramidon di anak mo kin ka inton bumakit ka. Ay na, awan ti bubot nga, tanasingpet di anak ko. Di nak tumaiturad apasakitan. Patpat ganak unay ni Mia nga anak ko. Dayta, ti may pasigurado kan ka, Luis. O anya, kayat yo to'y kabarbaro asilid yo, nanang. Napintas may, naparier. Ano nga minti pagsarkan ti angin. Ano nga minti giwang na. Maya, paris ka. Wan, tapno saan ama ko bong ti ang dudyo. Manipod ita, dito yan ti pagkwartuan nyo. Ken dito'y matan ti pangalan nyo. Mangala kayo iti kanan nyo iti kusina, tayag nyo dito'y. At dalamisaan nyo dito'y. Iso ad ito yan ti pangalan nyo, nawatan nyo. Wen, anak ko. Ala, ingkay nga rod agdigosan. Aday ta ka manan na ako na. Kanag sa o ka digos ti magbangam. Apay kayat mo, amataya. Makaamo kayo. Agdigos kayo man kansan. Ayos lat na. Uray ta na ilasinan ti kwartuyo. Saanan nga umangdod di taunag. Taadayon to'y sila Diyo. Nanang, ingkay man gumatang iti sibuyas. Masadotak amapan iti istor. Ay, wen ayan ti gatang ko. Adtoy. Isubliyo ti barya, ha? Makatudrodon sa man. Ay, nasaan? Intun malumpay nga agtudo. Ala, ingkayon, tani, agluto akon. Wen, anak ko. Ala, ay sus, agtudo matan. Ay, Manang silan. Ang tutulog, kung pumanagnaka. Ay, apay nga, awan pa payong mo ah. nagapuak di na istor na kay nabutan nakmatay na. Sus, nabasa ako. Kung nakagamin nga agtudo, ngam ko na ni Rufa saan. Ala, umay ka. Agkuyog ta, manang silan. Saan? Nabasa ako na. Ay, nagdigos ako na di na oras. Mala, agahawid ka nga rutan. Tayong kaagbal na umarang. Ay, saan? Malambinak. Nabarak madan anak ko. Nasakit ti ulog. Di kay tumet nagbanlaw idinatudwan kanyo. Anya nga'y, diag sakit kayon. Hospital na ka na yun. Saan? Ay nasanan, gumatang aklaangan iti para gurigor nga agas, taiso ti tumarin nyo.